Assalamu alaikum. Pazar Alamı kanalının görücüleri dostlar. Prigorodiy mal pazarına geldik baka. Başladık köçeden ile. Bugün 29 yanvar 2022 yıl. Bishkek şehri Prigorodiy mal pazarındayız. Dostlar bugün eskerti keçinerse Soqquluk mal pazarında выставка болады. Koy көргөзмө. Ошақтан тартабыз видеоны. Қанша сұрады екен? 15 000 қойын, а? 12 берем. Қошқор қанша екен? Қанша түшеген? 29'da bir bakayım çeteğinde серьезно брат. Ya şu an қошқор екен. Так. 19 değil ha. Bu қошқорчы? 35. Bu 19 mu? Қанша түшеген бұлар? Қайдан брат? Қайдан ажықтау. Так, мал базар. Mal koy жылқы сойып берем дейді. Ассалаумағалейкум. Қаншадан екен чаптар? 20'dan kız 350'dan. 350? 320'dan kılsan alayım. 350 Köp düşük oldu da. 350 som deydi. Çöptün bağısı. Düşüptür bağı. Koy qancha oldu koy? 8500 aldık buna. Sen misin? 8500 erkek bir kaç ekan? Erkek. Qo'z ekan ha? Qo'z. Çok pahalı. Erkek 8500. Alındır sırası. Belki aldınız bu kozlardı. Şu sattılar. Satadasız mı? Yaxşı. 10 tartaqçı. Soda olarak. İnsaf olsun abi. Dişi yok koy 13 bolda. Dişi yok be gel. Dişi yok. Qancha so'rayaptınız? 13. 500 so'm so'rab oladi. Ertaga bağa beringiz. Birinci soda. Yergine nima? Beringiz soda. Evet, Çok hoş o söz aytam ben. Oğla qancha ekan? Ular qancha ekan? To'g'ri, siz uchun. Var ne iyisi yok ekan? Eko 13500. Evet, tartib qo'yamiz. Hatta çöp cemlerin bağısını bile ekan. Alınganlarını tartib, qo'ldan kelishincha xizmat qilamiz dostlar. Sizga like bosasiz. Pazar alamı. Soda bo'ldi bu? Жоқ, жаңгел. Qancha so'radasiz? 235. Bulchu. 8,5 bo'ldi. Erkek bir qancha ekan? Qancha 8,5 mingga alındı ha? O, yaxshi. Olar kimniki ekan? Buna sarı ekan, Arashan ekan. Hazır kızım olsun Arashan bolqon. Evet. Ama olar kimniki? Neki jarımda çok. Kaç ekan burası öyle? Так, жылқылар келді, жылқылар. Семіз қойлар алынып тұр ғой. Бұлар жаллатқа кетеді ғой дейм, а? О, аламтөбе. Алдыңыз ба екен? Yok zaten adam. Қанша екен бұл? Мүйізді қошқар. Üstü koçkan. 7,5 lira. 7500. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Так, Buday бұдай 27, Buday 27. arpa 26, Arpa 26. 25, Жүгері 25. arpa buğday жүгөр аралашкан. Аралаш. Ассортимент деген. 27. 27. Ошондон эле тартылганы Тартылған қанша? 28. 28. Budayдын майда крупный тартылгандары Жүгерінің. жүгөрүн. Қаншадан оқылады? Тазасы бул, пачаткасы жок. 26дан. 26. Олар 28тер шактар. Бұлар 28 шақ. Жақсы. Номер беріп қойыңыз ба сразу? 7, 0707 19, 19 91, 91 78. 78. Дүңүнөн да бар. Дүңінен бар дейді. Çalaslar dostlar. Қана? Ой. Satılılık mı?
О, мына. Бұл сары қошқарлар екен, пародасы қандай міне? Кесар? Сары болғанда эле арашан болып кетті эле го? Арашан болып кетті. Арашанда. Қаншадан дедіңіздер? Балары 25-тен, 24-тен, 23-тен берді. 25, 24, 23. Жақсы. Номерді айтыңыз анда сразу. 0709 0709 44 44 99 99 45. 45. Қанша баш бар бақта? Bu жақта 18 баш бар. 18. Салқа сөйлеседі. Сарайда дағы бар дейді достар. Чала бересіздер. Урғашылар бар жоқ па? Урғашылар жоқ, қошқарлар жалаң. Жалаң қошқар екен. Тұқымдыққа да алғандар болады. Тұқымға. Жақсы сатыңыздар. Алдыңыз ба? Жоқ. Сатуда. Так, ассалаумалейкум. Bozor olamı? О, ассалаумалейкум. О, қалайсыздар? Қаншадан болып қалды жүгері? 25. 25. Не бар дағы? Арпа шы? Arpa 26. Арпа 26 бұл. Россия? Россиядан келген. Арпа екен. 26-дан екен. Жақсы. Дағы будай бар жоқ па? Buday yok. Buday 27. Будай 27, а? Көтерілуді да дағы? Мына шындай бағалар достар. Бақта алынғандарын тартақшы. Мына қошқарлар. Қаншадан екен бұлар? Қаншадан кетті? 50'den 50'den. Байке алдыңыз ба? Біріле қарап түшкен азамат. О. А, Байке. У Тимура вот он один вот. Нельзя, если брать сам знаешь. байке, чоңғышқыр. У сатылмайды авангард. Авангард? Сейчас выставка кетет. Выставка кетет. Bular emin 9 ay aytты да 8 ay o'sha. Bu satıldı mı olar ha? Bular satıldı. Qancha berdingiz? Bu Oshko ketdi. Qancha berdingiz peki? Bular 110 ga ketdi. Eko 110 mingga satıldı mı? Özüm ver, какой? Там столько дашь, отпиши. Не, это здоровье, я не скрываю, это и забрали его. Вот сейчас просто Вош говорит, отправь 110 mingga. чуть-чуть. Там еще рыжий подыхнул. Жақсы. Çöpler koyup kaltır kaldı bizde. Bazarın içinde sırtta fazla koylar soda oladı şey. Satıldı sır. Aldık. Kancıdan gitti? 52 oldu, qo'shib qo'y. 8 qo'shib. Biri 8 qo'z mu? Bular koylar eko 52 mingga satıldı. Koylar qancha tishlar ekan bular? To'g'riqdir. To'g'riqdir. Yaxshi. Mana shunday bog'lar. Çöp sırayakçı çöp. Çöp kança oldu çöp? Dediler 420 deydim. 420. Saman. Saman yolu tutmaktan çöp sırayakçı çöp. Odun çöğünü. 420 bedeler ha. Kastra 340. Vuruk alıngan bede. O saman kindik eken ha. Samanla aralaş. Ne çöp var eken. Assalamualeykum. Qanaysiz? Qancha otasizlar? 380. Narından kelgan çöp ha? 380 so'm. Oldu. 5 so'mdan qo'shqa жетпесин. Yo'q, 26 berdilar. Bosim, 5 so'm oldu. O'zing aytib o'tasan, 12dan yaxshilik oldu do'stim. Yo'q, men qachon beribdir, o'sha berib qo'yibdi. Men jumishda o'tishim, Realni berdim do'stim, ey do'stim, bunday qilchi, realni berdim do'stim. 226 bir so'm qo'sh olib ketdi. Razoni bersin uni tunda. Men o'sha bizga qolsin deb shu tirishib o'tasan, sen bo'lib aytmaysan do'stim. O'sha bizga da jo'nli. Uyda shef borda, uyda shef bor. Yo'q, do'stim, jo'nli chetida uyda shefingga da beraka olsin deb. Bu. Bu pişman. Tırıveredi o'xshayapti. Samanlar sırap keleychi. Bazarın içine kirib. Bazar sırtında probka baştaldım onda. Hazır bu videodan keyin va o'taysan. Bazar nechega kirasiz?
Yaktan kirip olmaydı. Tak. Qanchaga aka? 270. Arpa buğday mı? Arpa saman 270 deydi. Arpa saman. Tak, yaxşı. Onda altır bir süt götür. Ha? Çöp elleri değil. O çöp. 270. Ушундай баалар да сэр. Эми базарын чекиребиз.